إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله وطاعته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، دعا الإسلام إلى أخلاق فاضلة وآداب سامية تسمو بالإنسان وتزكي روحه، ومن جملة هذه الأخلاق خلق الحياء، والحياء خلق حميد يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. aray ɓaawo yettude Allah subhanahu wa ta'ala juula e nulaaɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallam du'ano dendanangal sahabaɓe makko e jokkuɓe ɓe hoore ko moƴƴi. mi wasiike o musidɓe tedduɓe, mi wasiike hoore an yen ɓeydu hurgol Allah subhanahu wa ta'ala, waɗa yamiroje makko diji me'en ɗin, terto woɗɗito dendanangal haɗoje makko ɗen, belajo o malna en yo Allah on newnan en. si ɗum yewti musidɓe tedduɓe, hannde wondema l'islamu on hino gikkuji mawnuɗi, gikkuji tedduɗi, gikkuji ɓurnaɗi e neediji towuɗi tawayɗi hino towna neɗɗo on, hino laɓɓamo ruhu on kadi. haray hino jeeya e ɗin gikkuji, gikku ngu yetten fi mum e oɗo khutba inchallahu taala, ɗum ko alhaya, ko hersa. hersa noon ko gikku yettiniɗo tawayɗo hino waɗa jommu tertotoɗo, woƴƴito kala ko tawata koko ñiddi, koko kaani, koko haɗa. hino haɗa kadi jommu e raɓɓinɗinagol e haqqeji hedditiɓe ɓen, ɗimana haala e hersa kan waɗay ha on tigi huula Allah subhanahu wa ta'ala, jokka ko Allah o yamiri kon, terto gal ko Allah on añi kon. musidɓe tedduɓe, kaɗo hersa
hino mari ɓure mawnuɗe ɗe hadisaji no laaɗo sallllahu alayhi wa sallam tindini e mum. hara hino jeeya e ɗin ɗon hadisaji ma ɗen ɗon ɓure tawde hersa kan ka fof ko ka moƴƴere. nela sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki alhaya'u la ya'ti illa bi hayre, ɓe maaki hersa addata si wona ko moƴƴi. ɓe maaki hadis goo alhaya'u kulluhu hayre, hersa kan fof hino moƴƴi. haray hersa kadi ko jeeya ɗum e gikkugiɗe Allah subhanahu wa ta'ala o yiɗi. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki inna allaha hayyun sittirun yuhibbu sitra wal haya. allah on ko hersowo ko heewowo surrude, himo yiɗi kadi sutura kañum e hersa. hersa kadi ko e limanu jeeya, kono jommum ɓeydori e mum wo ko noon imanu mum on ɓeydorta. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki hersa kan ko geɓal jeeya ɗum e geɓe iman. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kadi hono ibnu umar radiallahu anhuma fillori noon ɓe rewno e gorko yeeyaɗo yimɓe ansar ɓe yimɓe madina ɓen, tawi mo waajare mo siɗɗo makko on telemma hersa. siɗɗo makko on ko hersowo trop, himo ar himo felde mo a hersay ha hersa ma kan haɗama ha hettude haqqeji maago. nelaɗo maaki hon ɗum, ɓe maaki da'ahu fa inna alhaya'a min al iman, accitumo e konko wonde e mum ɗon immorde hersa, saabu haray hersa kan ko jeeya ɗum e iman. haray ko hersa kan hino waɗa neɗɗo on feewuɗo ɗoftiɗo Allah subhanahu wa ta'ala, waɗamo kadi woɗɗitiɗo e dendanangal ko tawata koko boni e ko woopugol Allah subhanahu wa ta'ala, woɗɗintinamo dendanangal laawi geddi e laawi goopi. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗen andi hiɓe maaki inna mimma adraka annasu min kalami nubuwati l ula ida lam tastahi fafal ma shit. oɗo hadis holli en honɗum, inna mimma adraka annasu min kalami nubuwati l ula, holli wondema hersa kan hari ko anda ɗum, muradu mum ɗum ma fiyaku mum koko tabiti gila ka annabago aranu, gila ka bab men adama. gila on tuma hersa kan hino yamira, hino ɓurna, hino yiɗa annabaɓen fop, nulaɓen fof, ala si wona on tigi yamiri koko wiyete hersa. koko sari'aji sansi fof e hoore annabaɓen o hoore nulaɓen, hersa kan kan hino tabiti ka woni, hino woni ko yiɗa ɗum, hino woni ko yamira ɗum. ɗum ɗo holli haray valeur ko hersa ka wondi e mum kon, saabu gila ka annabago aranu ha fewndo me en nelaɗo ko honnuɓe maaki ko ida lam tastahi fasna ma shit. si on tigi hersata ɓe maaki si a hersata haray waɗu ko faalɗa o, yo Allah dande wonde ɓe hersata. haray hino jeeya kadi e ko hollata en ɓural oɗo hersa, tawde hersa kan ko honto nawata neɗɗo on ko faade ka aljannaji, yo Allah naado en aljanna. nelaɗo maaki alhaya'u min al iman wal imanu fil janna. ɓe maaki hersa ko jeeya ɗum e limanu, imanu noon joom mu'um ko aljanna woni geɓal mu'um, yo Allah waɗo aljanna geɓal me en. musidɓe tedduɓe, ande wondema haray ko ɓuri hanude e hersede ko ɗum woni a haqqu man yustahya minhu allahu subhanahu wa ta'ala, ko kanko ɓuri hanude hersede. nelaɗo maaki fallahu a haqqu, kanko ɓuri hanude nde o hersete. nelaɗo noon kadi feññini kadi ko honno Allah hersirte. ɓe maaki istahyu min allahi haqqa alhaya, ɓe maaki herse Allah gomugol hersak. ɓe maaki kala on hersuɗo Allah haray yo on tigi reenu hoore nden e kala ko nde mofti kon, immorde e noppi ha e kine ha e hunduko, hara ɗum ɗon fof waɗata si wona ko allahu on yiɗi kon. o reena kadi reedu ndun e kala ko ndu mofti kon, hara on adal nder ton si wona ko Allah subhanahu wa ta'ala dagini, sina ko allahu on yiɗi. o andita kadi honɗum mayde nden, o andita kadi albila, si on tigi maayi yahoya ha wonoya ƴi'e, wonoya hande kadi tawa ko hay fus
ɗen andi nde ɗen surroya ɓen en tawa toon ƴiye goo har ɗen andi oɗo ko jeyanoɗo e me en wonduɗo e me en aray ɓe hande kadi hara wuɗino on tigi andita ɗum ɗon saabu si anditi ɗum ɗon a anditi a wawyay noon ɗum wonay saabu ha wula Allah subhanahu wa ta'ala wono haniri hulirde noon ɓe ma kala on no yiɗɗo kadi lahara on tigi akkite kala ko innete ko honɗum ko cuɗari aduna ɗuma kala waɗɗo ɗum ɗo ara on tigi hersi Allah wono Allah subhanahu wa ta'ala haniri hersirde noon hara oɗo hadis no tentinana en honɗum konko adde wiwde wondema ara hersa kan ino haɗa neɗɗo on kala ko tawata ko piiji bonɗi kala ko tawata ko piiji ñidduɗi e sifaji ñiñaɗi musidɓe tedduɓe haray anden kadde wondema haray hersa kan hersa yiɗaka kan jeyaka e makka nde neɗɗo haɗitoto ma saloto landade fifiyakuji dina mu'um wona ko majjaɗo e mu'um saabu hersugol o hersa ha o ronka landade fi ko anda ko yowdiri e fiyaku dina makko kan ɗum ɗon haray o jeeya ɗum e hersa ñiñaka kan jeyaka e hersa tawa kako hersa e yamiraka kan haray hersa kan neɗɗo on ko yon tigi hersu kono telen ka dina ko humpaɗa ka dina ma wota hersa haɗe landoɗa ɗum ɗon ko ɗum waɗi si nene men Aisha radiallahu ta'ala anha ɓe mantuno sonnaɓe ansar sonnaɓe madina ɓen ɓe maki rahimallahu nisa al ansar lam yamna'hunna al haya'u an yatafaqqahna fi din ɓe maki yo Allah o yurme suddiɓe yimɓe madina ɓen ɓe maki hersa haɗali ɓe nde ɓe faminto dina maɓɓe kan kono noon kadi Abu Musa al Ash'ari radiallahu anhu o warno ka nene Aisha o wimo ya umma ko ayyo biro miɗo faala on landade landal kono haray noon miɗo hersi on nene Aisha maki wota hersan wota hersde lantoɗami kala ko lantonoɗa nene ma on jibinɗoma saabu haray min kadi komi nene ma on tuma kanko Abu Musa o wi'i fama yujibul ghusl ko honɗum waɗɗinta longal janaba nelaɗo on nene Aisha maki fa an qalat ala al khabiri saqatta a hawrodiri bi mana e humpitiɗo ngal landal ngal landiɗa ɗo nela sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki nene Aisha fillanimo nela sa sallam ɓe maki ida jalasa bayna shu'abi al arba' wa massa al khitanu al khitan faqad wajaba al ghusl so jooɗike hakkunde tere suddiɗo on nayi no andirɗen noon wa massa al khitanu al khitana acco hakke ko wa massa al khitanu al khitan ko teddina kon e sunnajo en ko teddina kon e suddiɗo on hawrodiri wacce sallam maki ida ra'atil ma'a si o yii man yi on tun haray no waɗɗimo kaw lototo longal janaba haray neɗɗon si wawata landade landal ngal saabu ngantu mo o mari hara mo hersidi e mu'um himo wawi nulude goɗɗo go'o ma o nodda téléphone cheikh ujo on saabu haray Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu o maki كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ ولو سيدنا علي توي كهيونو يالتغول مذيو تاينون كو هرس مو هرس لنا صلى الله عليه وسلم في دون سابون دون سابو إسرابه مكو بمعنى مجنبي نيني فاطمة رضي الله تعالى عنها o nuli o sahabajo enteɗo almiqdad ibnu l aswad o yahi lande nura sallllahu alih w sallam fi landangal heewgol yaltingol madiyu nelaɗo maki ko honɗum yagsilu dakarahu wa yatawadda saɓe fala salligade o ko lootu dakar makko on o salligo ɗum noon hato guina e lootagol longal janaba ko fanɗen ɗo ko so tawi on tigui wawata landal landeteɗo on tigui saabu hersaka wondi e makko haray on tigui no wawi kadi nulude goɗɗo on tigui landanomo landal ngal fiyo faamo kono haray jeyaka e hersa e yiɗaka kan hersugol haaron ka landade fi dina mum kan fi no famira dina mum kan haray rentoɗen wota cheytan kadi aran en telen ɗo haɗira en landagol fi dina men kan saabu wi'ugol ko hersugol anden al imam Mujahid rahimahullahu ta'ala himo maki ithnani la yata'allamani ɗiɗo janggata hayiyun wa mustakbir neɗɗo heewɗo hersa telen ka gandal wa mustakbir e mawninkiniɗo
ɓeeɗo ɗiɗo ɓe janngata hara telen ka gandal ɗaɓɓugol gandal lando fi dina kan hara ɗon hersala yon tigi wakkilo lando ko waawi kon hara kadi mawnikinanaki gandal ngal. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعنا وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله. الحمد لله أتم الحمد وأكمله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد هاي مسيب جلب تدوبة مو تسكيك يا الحالمين أن فيون دو ma tentini fewndo ɗo o tawa e hersa kan boyi no haton jini e makka bi mana angal hersa on no jaali e société ji men ɗin fewndo ɗo gila ka cuuɗi ha ka tarawuji no wirta rewɓe no wattora noon hara conkiɗi surata awraji mu'um hay goto haajaka ɗum ɗo fof hara ko jeeya ɗum e madahir ko wiyetegon qillatil haya tawgol hersa kan joni uytike e jama o ka marché ka jama on hawrata ton ɗum noon fof a ndaaray tawa yimɓe no watti no wattori wo a tawa ɗum ɗon hersa kan ka ko ɗum wiyete ka wasama fewndo ɗo yo Allah artiran en ka immoɗa ɗo yara kadi manata ko innete réseaux sociaux wasailu tawasul ijtimai ila e Facebook ha e ko nande e mum ton kan haray en fof iɗen ƴelti ɗum ɗon kadi ko haddith wala haraja wiyete a tawa toon piiji boyi yowodirɗi e ko wiɗen ɗo kon tawgol hersa kan joni ka iwi faade e buy yo Allah artirka daren ton tawen ton hoyreji e huɗidiro e aybidiro e sabotidiro e jalidiro e kala ko nande ko yowodiri e mu'um sakitugol penale e sakitugol tawa ɗum ko rumeur ji ko woni e feƴƴude hara wona noon ɗum ɗo woniri ɗen andi la sallam ɓe maaki laysa al muminu bitta'an wala billa'an wala bilfahish albadi nelaki gonɗin ɗo wonali yiwowo yimɓe o wonali herso wonata yiwowo yimɓe wonata huɗowo yimɓe wonata kadi wowlowo haalaji ñidduɗi haalaji kanɗin ɗo jeeyaka e sifaji gomɗin ɗo ɓe make hadis go so tawi jiyaɗo on huuɗi hunde haray kuddudi ndi ƴaway faade ka samanu dammuɗa samanu gun soke ndu alaka ndi natira ton ndi tippo ka leydi ndin kadi dambuɗe mum ɗen soke hara ndi alaka ndi natira ton kayri kuddi ndin ndi yara gauche yani nano ndi yara droite ndi yara kadi ñaamo ɗon fof hara ndi heɓali lawol kandi rewra on tuma ne yiltito e huɗaɗo on mo on tigi huuɗi so tawi ko on tigi huuɗira kon no handi e ko e huuɗede ndi tippo e makko on tigi wona huuɗaɗo so tawi ko aksu mu'um ndi yiltito e hombo e huɗuɗo on tigi wonta huuɗaɗo yo Allah on dandu e masibo guddi sen daari noon ko woni e feɓɓite ko e réseau ji ɗin a tawa hino yurmi ha feƴƴiti kono noon kadi en tawa ton ko wiyete a chamata ko honɗum weltorgol ko neɗɗo faljata jalamo kankita e piigi tawa ɗi ko erreur ngokko tunni kun o falji goɗɗo wolay ɗo leyreji harno wolde ko wonde sawaba o falja ɗon faljade ko ngokko kunni goɗɗo yaltina kun ɗon fero kun ɗon publia kun ɗon sakita kun ɗon wawa so tawi ko ɗum ɗon tu woni ko waɗi e nden ɗon jonde ɗum ɗon koko hulɓini moƴƴa woɓɓe gonon toon musidɓe tedduɓe wacce hakke kono hiɓe wayi wa honɗum wa coongi ɓe gandi coongi so ari e ko nokkure ka laaɓi e kañoge woni ko on tongi jooɗoyto ko kañoge won tongi jooɗoyto si ari e ɓanndu ma tawi ɗo fof hino selli temmere no ka junngo hoka temmere ndu ngi jooɗoto fi honɗum kañum ko salte on ɗaɓɓata kañum ko ñooge on ɗaɓɓata woɓɓe gon noon hino wawi wa cooƴi hay si ari ka tumba foti ko bayana ma ko yewtere ma kala ko ɓe woni e nande kañum ko darata ko honɗum ko hafawat on hafawat ɓe on ko ɗum woni e wañude kala ko on tigi falji ɓe ƴetta beru ɗum ɗon ɓe bugo ɗum ɗon haara ko wawgol wa coongi yo Allah on dandu e wawgol wa coongi yaltina ɗum ɗon hersina
oya ɗum ɗon haɓɓito ɗum wona e sabu ha wirtamo bonna fi makko. kono noon kadi ene jeeya ko taweten toon kadi honɗum almujaharatu bilfisqi walmaasi waliyadu billah. almujahara ko feññingol boneji. mi waɗi hunde kaari hayki min wonno hunde kaari o sa min wonno hunde kaari min waɗi hunde kaari hara ko boneji. nelaɗo men sallah sallam noon hiɗen anndi ɓe maaki kullu ummati muafan illa almujahirin. ɓe maaki mofte maɓɓe ɗen fop no aafina no wonde aafiya allah on yafantoɗe si wona honɗum almujahirin ɓen feññinoɓe ko on ɓe woni ɓen ɓe maaki no jeeya e feññingol nde neɗɗo gollata gollal jemma hara allahu on hino surrimo o weyata bimbi hara allah surrinomo e golle makko golli kon o yaha o inna ko ayo kaari mi wanno jemma hunde kaari mi wanno jemma hunde kaari hara o waali allah on no surrimo e bone mo waɗi on o yalta bimbi o nanga e wirtugol hoore makko o wowla konko o waɗi. ɗum ɗo no jeeya e al alama borrede yo allahu on dandu en. ɗum ɗo ko siko ara ko gooto ni wolanɗama ɗiɗo si tawi noon ko ɗo waɗɗa ɗum ɗon ko jelo nanta ɗum ɗon ko guluji jelo ko million jel nanta ɗum ɗon ɗum ɗon fof ara no jeeya ko wiyete kon almujaharatu bil fisqi yo allahu on hiw en. haray no jeeya kadi ko ɓuuri hulɓinade ɗum ɗon fof kadi honɗum nasru yani sakitugol hiigi tawa ɗi ko haɗaɗi gila e vidéo ji bonɗi ma audio ji bonɗi ma photo ji bonɗi ɗum ɗo fof hara on tigi no sakita foti ko on tigi waɗi ma ko on tigi yii on tigi partage haray kolloy koye allah faabo e koye ɗo kolloye men e ɗi jihajuji men. a yiyay ɗo tun gokkun maqtahum taway kun ko goopi ko bone woni toon tappa ɗo partage de wotere yahana amiɓe ma ɓen kadi hino mari amiɓe yahana ɓen ɗon ɓen kadi partage o yahana ɓen ɗon ɓen kadi no mari amiɓe mo kala no partage de yahana mo kala hara koye ma iwri yo allah hiw en. a yahay ha kala yiɗo ɗum ɗon hiɗa andi hiɗon kafi bone fa alayka wisru aldambe awalan ko sakituɗa kon wa alayka wisru kulli man amila bihi ɗamari kadi bakkatu kala on golliɗo kon ko sakituɗa no yo allah on dandu en. joni ko ɗum waɗi siɓe karama koɓen no inna tuuba liman ida mata matat maahu dunubuhu. ɓe maka moƴƴere wodani malal wodani on tawɗo ñande o maayi wo nde ñande hara zunubaji makko ɗin fof maayi ɗi mana o acca zunubi wurɗo ñande on tigi maayi hara hande kadi zunubaji makko ɗin maayi. exemple honɗum mo acci ko allah wopete dancing ma bar oɗo o waalike o maayi hara zunubaji makko ɗin maayi hara ɗi mayali dey no wano mo acci juulirde oɗo si maayi hara baraji ɗi maayi ɗi mayali no continue wonnun oɗa kadi wonnon ɗo kadi sa sakiti ɗo goɗɗum si a maayi ɗum ɗo hino continue ɗiɗo no hendade wonoya sappo capanɗe wonoya temeɗɗe wonoya guluji e nder duuɓi jelu ɗum ɗo fof no sakitare no daarede hara maayi no heɗa waɗi ka kabru ma a windanero ɗon zunubaji ɓen ɗon fof yo allah on dandu en. guereñ hara ñande mayɗe musidɓe tedduɓe zunubaji men ɗin fof hara ndegende darike allah windanta en hay fuy ɓaawa ɗon ko ɗum woni ha yo tawon tigi accu ko tawata ko zunubi wurɗo tawa no gollitirede ɓaawo mayde mum yo allah on hiw en. hara wattane ila mouradu moƴƴuru anden koye piye ko innete réseau sociaux ma internet ma e téléphone ji koyen andu koyen gollitir fiyo nafu en nafara en ka diina nafa en ka aduna me en nafa en ka lahara me en se renakina ɗum wonay ko wonata fi ko bonni fi on tigi aduna e lahara yo allahu on dandu en. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل بلادنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا وحافظا ومؤيدا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وأغننا بحلالك عن حرامك
وبفضلك عمن سواك، وأغننا برحمتك يا حي يا قيوم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، واجعلنا من أهل جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله الله